Jamil kebetulan dia pergi baru di badan don hari report. Ublay, upenya dia ke baru terkum kesanjur ke Jomu. Kumno kali ke Jaka kalau yo ke kali ke nama ke Kyrteng mystical rose. Kemudian ke kata ke jitmu dan rose dan banai ya kali ke Kyrteng. Henry kali ke Kyrteng kalau wan dari jit pasiau mensiem kepada Charlotte. Kalau mana kali kupor kalau bilang yo snow ya kecik keren jom dibobon dengan perwan dur bagari kecik kuat jom Maria hidal jin manai kali Kyrteng mystical rose tiu kulam mensin ilatif tiu kulam mensin de Maria Teisuti Henry Rom parketin paring mystical rose kalau long kecik Gawepat ke Kyrteng kabakam snow tenat hagarukong berkat mystical kamut awesome bamla ban mudur yang jing itenat jing bahab real mystical kamut fascinated kamut kabamla ban batai kabapen yapmat dan Maria kadang tahu dia pula balpen yang mat yang diberi baru. Bakungta hana himarway naman na siya smutenan balmai Kyrteng na kiwepat ki Kyrteng kama kiwet di pajuay. Kung mananandon siya maubri na ay Kyrteng ni kawet school, Catholic English School. But pajunan na Catholic English School hango mataray po sa Long Diocese. Tengah ko ari saya don't divide Presbyterian Higher Secondary and Presbyterian Secondary School ko naroon ayo yang kani school dan Catholic English School kabang Jaka tenang tapanin kung malong siya po sa usapen na ay Kyrteng sa ikuway pati school pa rin Morning Star hanggang natin pangyari ko Maria Teisuti Morning Star bukan doorstep Kalau mengingat jupan nak litany, Henry nak kebenta kiway pat kintip lagi tarai Morning Star dan dia mau close step, dia nak berkat bagi Maria Teisuti. Dan hari itu, aku pun bersedang, dengan semua yang mati kita di Kyrteng mystical rose. Alami marwai. Bandang jupan, bagi Maria Teisuti kadang lagi John Tejing Temu. Bahkan mereka Kyrteng kalau mana na snow tenang, na snow yamat, na snow along snow pink, banbu yang Kyrteng Jaka, klem kapu yang iwepat di Kyrteng, kawanra yang kecing maya, kawanra yang kecing kala, hakini ke arpo arsnen baliknya. Ngala suci bangga snow tenang, ngerak kecing ke Maria Teisuti kalau kerpama, hakicing Jaka. Namarba na yok jingpang rapor manadang rit bat imay jonga lulaat Mary Kyrteng jonga bat kumta kadang bijingki pakerpang ya Maria Teisuti dan na kelempat man ya kini Jaka jong Maria lagi di kiway di Kyrteng karena ngajin ya kata Kyrteng mystical rose kata Kyrteng kabas longkap di bete hagi jingkim jonga Henry pat Kumno kaya siya kumatpat, kali kejingnya jong kali kakuni. Tapi yang nandiyan jong. Kejingnya jong kali ka mystical rose. Kejingnya jong ka Maria Teulab Mensium. Bahas na, manukiman perkat pagani ke Jaka kalong kuni. Habanado nantay na git, kade kaliwa, kaliwlong. Bat nilatikan kali kipung hantong kemau, porbengilan sa, bejaliw hantong. Nanta kidon lai step kani Jaka ka begisyong bathaduk mentaro kani Jaka begisyong kalong kamalor na marsatila la dran siyapo then kaba semua pelagano now snam tiat kipor but kejingkala ka dentan hagi brio kejingkala ruha ke Jaka kung bakata ka fontenale apo Monticelli apo Italy kalakala ba Ibrahim ki wan namar jingki pakerpang John Maria te kung juro ani ke kala hakmat jona ke kala ki bangala ban mujur
Agini ke arpo arsnep. Omnei tang gibriu gibawan ke jar ke lat agini ke arpo arsnep. Henry noong ibi ke Jaka ruta kela, ke jimot jim berkat kela, ke pensyai yagi hagiliang bopero ke dau ke dek, bagaikan kami ke kami jauh lei hadin joni ke Mariam Mystical Rose. Kau magalong so fascinated, kau magalong so awesome, kau magalong the shisha ke mamla ban mudur ke wapla, maka kedai ke wapla ke berkat lang yagi baru. Imka Kyrteng sa kanam, Mariam Mystical Rose, hakari ke center duai jogi. Bamaka kanam yai kat ke kibapuan, koma menta ke Rome kala approve. Ya kani ka Jaka hapo Monticelli, hapo Fontanelle hapo Italy, kabalang kala approve. Te menta ru hane, ay ka Maria Jesusi, kanang peri, yaki jin ay jongkang, hakani ke Jaka man la ke tayo. Kau blanker pulang ke paro, di barang ke daun hadu kali ke kalimat. Holy